Tana mbere na tito ingi murungamiri wa kithomo ndene sub-county Nkwene Mitungo Catherine Kanini ugite kwa mathomo ja junior secondary school ja kwambiriria ni boneta umbani bunene Kirijo. Akiaria Kanini ugite ni bamukire maukuja kuthoma amwe na arimu kumakirirwa ngiro kuandikana ni TSC na ndi kithomo giki nigitite na mbere bwega nongerete na kuga skuru iria nkaite na irasibia JSS mwaka twitite bikagunika na miakweje mutugikare na ripoti je. Murungamiri wa kithomo giri sub-county ya Nkwene Mitungo Catherine Kanini Kinyua akiaria na ugite kuma bambirire kithomo kia junior secondary mwakira kuinga skuru ni betite bwega ara ugite ni betite bakiamukira mabuku nkabo wamwe na kwithira skuru chonde chiri na mwarimu wa junior secondary kumakirirwa ngirwa TSC kuringana na ithomo cietu gwikari nituthiete wega na mwena wa junior secondary thirikari yetu ni igeretie muno no tuko receive mbuku last week to receive facial arts and Kiswahili and all curriculum designs na nitucokeria ngai nkatho nuntu ogu na ciana cietu ni ithiete wega na aritani ni tupostite 3/4 of them and all the schools are equipped now with the TSC teachers and qualified teachers. Koroki Kanini na ugite Nkwene Mitungo sub-county ni skuru jira kitombire kuona junior secondary kire ugite kume na kiuntu kiu ana baingene bokorokira kagita komo gwita rugendo ruraja guchwa kithomo. Kanini akiuga mwanka jonge thirikari gatigira skuru ni kwewa junior secondary ciana imwe ni kuthio long distances nontu afinda schools. The schools ira itaberwe JSS ana bao ni beukigwe ni schools inge ino cingi ciatigwa ire finda schools ciana inu ni kuthie long distances na ni kuma bit rate kwa gu inu ni tithing tukathiria bo tukamea baciari indi soni yakwa ni tubangite aciari aba kuthagana ciana ciao ngobo son ni cukuru ciere cionka cia public itombire ku qualify simbure nuntu wa compound the acre range mugondo tanganaga cukurira itagwatire JSS ni mburi ya King'ori nuntu wa land na kithe day boarding anio nuntu wa land na enrollment edi ni tukugeria ni tuku improve next time to registration ya cukuru cia thirikari ni continuous nitukugeria cionthe ikona. Kanini aritite migambo jendera ukarikire ntuko ya kithomo ya skuru ya Success Achievers Academy aradi moba skuru eje bakiaria baugite bone bagwete mutaratara yo kithomo ya CBC na njara shoijiri. Hapa mtaala wa CBC umeshika, tunafanya mambo yote ambayo yanapaswa kusaidia huyu mtoto kukua. Na zile kazi ambazo yale masomo ambayo watoto tunawafunza ni ya kuwasaidia kwamba hata watakapomaliza shule hapa na waende kwingine watakuwa wanaweza kujisimamia, kwa sababu tunawafunza mambo ambayo wanaweza kuyafanya hata pasipokuwa na masomo ya hali ya juu sana ama ya kiwango cha juu. Tunakagua ama tunachunguza kipawa ambacho mtoto wako nacho, alafu tunajaribu kucultivate on that kipawa. Vipi? Kupitia vikundi mbalimbali ama clubs. Kwa mfano kuna swimming, kuna drama, kuna journalism na through clubs kama hizi na nyingine nyingi watoto wetu saizi wako smart. Kumankuboge shigombunge kia Southiment nke report ratito shawero weekendi rekwa rito ni Mutugi Kare.